how to invite someone. This is an amazing thing. Dili na ko itudlo unsaon, pero tagan taga example. Kung masabtan nimo, laom kay ni. No, nya ma-apply nimo sa bisag unsa nga klaseng invitation nga imong gamiton. Pwede ni personal invitation, pwede events invitation, business invitation, o bisag unsa. Invitation A. Ganan ka mo og paan bay? Kuyog ta na. Invitation B. Lami ay kaon og paan ron eh. Ikaw, ganan ka mo kaon? Invitation C. Lami ay kaog paan ron eh. Nganta na. Invitation D. Mukhaon ko paan din na sa bakery. Papalit ka? Invitation E. Lami ko na ng paan din sa bakery bay. Nakasuway ka? Adon ka na to.